Kita mah lagi nonggoni bae gitu. Apa jebol? Nonggoni ayahe Rapa. Ayah Rapa. Iya. Oh iya, ayah masih melek di ayah Rapa yang baru. Bu, lagi sore ku ketemu jare marep nyawer maling. Mau sanggup ya? Iya. Ayah Rapa. Asik. Ayah nih mau juruk ayah Rapa. Wis turun bu apa iya? Ayah Rapa. Anggo sedulure jebol. Siapa jebol? Wong Bongas Pak Iwan Sahara Iya. sing lagi mantau. Iya benar. Kalem-kaleman bae to. Duduk kakang ora nrimo. Siapa jebol? Ucapane wong Mama Aisyah. tua. Mama Aisyah. Mama Aisyah. Mama Aisyah. Wong beli duwe Mama Aisyah. Matur nuwun. arep diempani apa, arep disandani apa, tapi kakane rumasak wong beli duwe harta. Ayah Aisyah, Ayah Aisyah kesuwun. Kanggo Ayah Aisyah. Mama Aisyah. Oh Mamai Aisyah, Mama Aisyah. kesuwun Mamai Aisyah. Ayah Rapa sih tongol tongol. Ayah Rafa, Iya. Masih melek di ayah Rapa. panitia unjungan, buyut dekon bukan masih anak kakak. Dalan-dalan ayah Rapa. Iya dengan Ayah Rapa. Ayah Rapa kanan di Ayah Papua. Rafa. Ayah Rapa, ada kesun ayah Rapa. Iya dengan wong menonggoni, Gua memang masih melek kon. meski melek rupanya Pak. Asik. Jagate sore udan bae tuh Jagate pecah banget kon. cepai. Larane ning ati dihina caci maki, nanging senyatane kakang wong ora duwe. Ya sih sabar kon. Bakal orang dia pasti sabar. Ya tot Ayah Rapa masih beli ayah Rapa. najan senok demen wong tuane beli demen, wis ana calone dudu kakang mantune. Ana wong tua pengen bahagia. Singkat kon. Arep diempani apa, arep disandani apa, tapi kakange rumasak wong duwe harta. Iku ucape wong tua. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya tot.